manje ke iloko ke Manazethe esikhulumayo ukuthi lenkolo yasepharameni iyafungelwa njengokusho kwembhalo 6 ivesi lokuqala ithi uma usuthatha isifungo sobuNazaretha yakutshwala lathi ilanga ephakameni mawufuna ukuba isilimo kodwa utshwala intatheli Manazetha mazifika la umuntu umebuza noma yini wamtshela noma yini ngoba azinayo imizwa enkolo umuntu onemizwa ngalento esiyi akakhulumi noma yini ngoba uyibhukudwana khuluma noma yini lento iyifa lasezulwini lento esiyiyo inezitho ezixaka ukwenza emhlabeni khona manje mangafunda uJeremiya 1 verse 10 ngisho uhulumeni imba ithi lencwadi bona ke ngikumisile yabona manje ngitshela umuntu wasezulwini ngacabana nohulumeni ngikumisile phezulu kwezizwe zonke naphezulu kwembuso ukuthi umbuso ongawuthandi wena shembe uchithe ubulale utho uthandayo uwakhe utshale into oqala nje mangifuna ukudaba mawudawa nje suke eduze kwethu amakhosi alandela uShemba ayeka phansi indaba yokudaba ngoba ebatshela ukuthi mawuyinkosi uphuza uzoshesha ufe ngoba uphoyizeni wafunda amazwi ahlanu Plato 31 verse 4 akusiko kwamakhosi ake nifunde usekhona uvakela emakhaya akusiko kwamakhosi ukuphuza okunamandla kuthiwa amakhosi afanele aphuze ubone ngisho izikhulu zasephalamende babone nje uzuma bedakile nobuthelezi bedakiwe ngeke uzibabona ngoba yini labantu abangelutho funda mawela Nkosi akusiko okwamakhosi ngithe amazwi ahlanu Plato 31 verse 4 ithi lencwadi akusiko okwamakhosi lamuel akusiko kwamakhosi ukuphuza iwayini akusiko nokwamakhosi ukuphuza iwayini akusiko wezikhulu ukuphuza okunamandla akusiko nokwamakhosi ukuphuza okunamandla funa aphuze awukhohle umthetho okwamakhosi azophuza khohle umthetho bonakalise yonke indaba yabo bonke abahluphekayo othi umuntu mayehluphekile ezothethelwa icala inkosi ithengwe ngokugoloka isekho ke lo nikuphuza okunamandla kuloza kuvele lo impilo yakho asathe udokotela njalo ngosuku bothola iniphu wena impilo yakho isibucayi nika iwayini nakulo nosiza nakulo hluphekaya onosiza aphuze qhubeka aphuze akhohlwe ukuba into yabantu abayizinathi angakhumbula ilutho ngiyabonga wena ufune kamnandi kakhulu yinto yabantu abangelutho mawufuna ukuba izilima nje phuza phela masikhuluma imfihlo ngaba nibahle kanje uba niyadaba amen ngabe inhlangakazi ngiginqika sonke insuku ukuba niyadaba manje uShembe akayifuni lento Jeremiya 35:5 ake nifundele incwadi ngisakhuluma ngandaba ukuphuza 35:5 ohlaleleni Sizani